the chim post so tu lengai tu nan kut kanin tlai na thong ni kulathum waw pi nili zan lei thong chim na kan phan tran tu zan lei kan chim ding mi thong cheu khat na chu tlangzar le hakakar ka do na ka ssc ra ka pariat song an thi Myanmar ra zamdi lakne National Registration Card NRC nan abdi lai tia champhai peng okboy ni nol achua thakhat chung NUG number pakhat nak ram ka do na ka SSC ra kap zaruk leng an thi PDF somthum pathum nun nak aliam ve Kalein arakai tlangzar khuwa in sari akhang tu SSC ra kap na chu chin ra kap ni an ka na ruanga pariat an thi lai tia zum ase Nizan April ni thuma tlangzar khuwa akhang tu SSC ra kap na chu chin ra kap ni sniperin an ka na ra kap panga rong an thi nihin April ni li chun tianga ral kap le an motorun na chu ha khalei pat ngam loin nu an kir chung tia chin ra kap he nei niamin au ummi sinin thei ase nihin April ni li jing le ya Langzar khopong au ummi SSC ra kap chu chinra kap ni bom an thak no than na bom chu theng le theng karlak atlak ruanga SSC ra kap pali song chu anril ko tia thei ase tual chung mi pakhat chimninga chinra kap ni drone in bom an thak no na cha SSC ra kap motor na chu tlangzar khuwa chin thak nak leya an kir an motor nu an kirning zotika vanlong in ka do nak tua an tim lai zum tia chim nihin April nili jing le zonga falam ko SSC ra kap na ni ram thlole hoi in veili song siam ngan an ka chupina nihin April nili zan le sumilam pakhat songa SSC ra tuknak MI35 ni ram thlole tlangzar khopong song aka tia thei ase Mizoram ramkul champhai penga a ummi Myanmar ra zamvelte ni April ni henga hlana ralnan zam nak he ape tlai mi committee sina non registration card nan pek ti lai tia champhai peng ukboy James Lauren Chanani nol achua District Level Committee on Myanmar Refugees Chairman James Lauren Chanani chun April ni thuma Myanmar razam nhani zulding phunglam panga nol achua mia registration card abding zong atel tia thei ase atu bantukin razam nhane registration card abding tia nol achu anakonga madu pau umnak thil kam kho loading le sualnak pakhat khat tu atika Myanmar rama athlete in exam kho loading tim tu anaka asilai tia razam bom chan tu cheu khatni anzum February ni henga liwa champhai kho a chinmi pulal ropiang ani anupi pi siangun parchu a ina mei thalka in arak tha nu a Myanmar ram leya arak zami atu tiang antlai khotilo chupina March Nikulen ni liwa siha khwami pathum zong Myanmar rama tha antonge lainong tu chu atu tiang tlei kho asiri lo cha a champhai pengkop nol ngei tu ni zulphung achua hi asilai tia zum ase champhai pengkoma hin Myanmar razam tam ngai an ume khote somli pasari a razam pa thongthum somthum pathum nu thongthum zanhi somruk pali le ngak chia thongthum zakwa kulakwa andi lak minung thongsha zanhi kularuk an razam khema a ummi hi minung thongni zaruk somli pathum an si adang pol hi in hlang le adang danga a ummi an se chinram kul ha kha a saman akai ngai tia thei ase ahlan dewa chun sasen ati choi khata chiat thong shalong arak sina in atua chun choi khata chiat thong hlenga aphan chang ahlana saru choi khata chiat thong ruk arak sina in atua chun choi khata chiat thong hleini aphan chang tia tual chung mi pakhat ni achim sasensa achung ril choi khata chiat thong riat aphani a iru chu choi khata chiat thong ruk ase voksa choi khata chiat thong sha asimi zong chiat thong hleini a akai ar usa chiat tha chia hi pakhata chiat thong hleili aphani tha lo mi chu pakhata chiat thong hleithum ase chupina hakha a saman akai tukruanga sabuti manzong akai sabuti kheng khata chiat thong khatin thong khajanga a ankai atu hi kheng khata chiat thong ni aphan chang tia thei ase April ni thumin sasensa ati choi khata chiat thong hlenga in ankan pek cha a sabuti manzong kai lo ok athalo kheng khata chiat thong ni kan hau chang sapher tu chu pakhata zanga asri ko thilman le saman akai tuk cha a maileya hinakin akai khodeu mi asi tia
sabuti zuartu pakhat ne achim thongni kulathum February thachung NUG number pakhat nak ral rama kado nak voizali leng achuake SSC ra kap zaruk leng anthi PDF ra kap somthum pathum annun nak aliam vetia NUG runven nak zungni chathan anchua number pakhat nak ral ramti aumi sagain magwe mandalay le sianram kulchak leya February thachunga khan kado nak voizali leisari achuake SSC ra kap zaruk somli pakwa anthi zasari somnga paruk chu hliam ma anpu tia thei ase chu kado naka chun PDF ra kap somthum pathum annun nak aliame somkwa pasari hliam ma anpu SSC ra kap lei mei thaljun somthum lenga siam nam tam ngai an chu na tia anlang tarchi karen ramkul brigade panganak hunram march thachung kado naka SSC ra kap lutlai pakhat talin somkwa panhi anthi tia KNU ni chathan anchua KNLA le SSC ra kap kapni kar kado nak voizale somkwa achuaki SSC ra kap le BGF le in somkwa panhi anthi somli pangal hiam antuar athi min halaka ralboy pathum zong anitel tia thei ase kapni kar anika liwa KNLA ni SSC ra kap motor pathum le motorcycle pakhat an shop yakna KNLA le in pali andun nak aliami hleili hliam antuar ve tia thei ase kado nak chunga SSC ra kap ni jet fighter in voilheruk bom athake chupina mipi umnak in na le dumna chu siam nganin vaiza somli panni an ka ruanga civil mi pakhat athi e pangal hiam an putia kheniuni an langtar magoi ramthen yesacho peng ma upalik sakhan ka do naka sakhan uktu talin pasari song an thi pina sakhan chu mei in kan khang tia yesacho siam tlai ral kap weichini achim nizan April ni thum jingle suimilam panga songa chongu le yesacho lampia a ummi ma upalik sakhan chu pakoku le yima bin pengkom PDF nhani kanwaka na e sakhan uktu talin pasari song an thi metal G3 zun khat drone ka nak zun khat bom le thil dang dang zong kan lak tia achim chap ma upalik sakhan ka do naka an hoile bom ding in zito khwa in arami SSC ra kap le pisothin ha chu lampia bom kan puan hon ha ruanga palhei sari an thi chap tia ralkap weichini chun achim munram kul yepeng nithum chung ka do naka SSC ra kap hleithum an thi tia tong UPDF in tuan vo ngei tu ni achim march ni somthum pakhatin yepeng ong tape khoponga SSC ra kap pakul song an umnak chu chun suimilam hlei ni le chewa tong UPDF le tangti siam tlai phun hani an ka na tia thei ase April ni khat zan le suimilam paruk le cheu songa yepeng belamang khoponga SSC ra kap motor pakhat chu tong UPDF ni an ka e ral kap pakhat athi chun April ni hi jingle suimilam pakwa le chewa ye khwa in taphu zayet khwa le ya akalmi SSC ra kap motor pasari zong an ka thani ral kap pasana khlomlo an thi tia thei ase April ni hi jing suimilam hlei khat song zonga pine to khoponga sentry achong tu SSC ra kap na chu tong UPDF ni kan ka than na e ral kap pani an thi chap te tong UPDF in tuan vo ngei tu ni chun achim tutan kan thong chim nak chu hivial hin kan dong tar ri lai the chim post tha jang akan pe tu nan dilak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin nol ha